Arla, adaba ko nga post ni Besko Nga maguray man. Apay no internet connection ko na namit din. Nagsukat siguro danti Maria iti password iti wifi da. At saka madik matakit kita ni Auntie Feliciana ita ako bayan da. Paano ko man ipakado iba kong password iti wifi da. Apo, o pa Angel ang na problema. Auntie ada ba nanti Feliciana ita? Ay awan, napanso na nag-grocery. Apay ka de, anya masapol mo kin Feliciana. Auntie, nagsukat kay bati password iti wifi yo? Nay, apay amo mo nagsukat iti password iti wifi mi. Lamit din nga na po ka iti internet ko, auntie. Ay, talaga ati nga Feliciana Isugayam kong mapsot iti internet iti wifi mi Tagayam, in-connect nam amin nga karuba. Walinak ka din makikonek iti internet yo, auntie. Ay haan, nagpakabit na iti wifi mi pa kanyami lang na pamilya. Nagimot kamit, auntie. Uray klata ng ti Feliciana. Tajay ko mamuan iti ba nga password iti wifi yo. Ay, anya pinagkitam kini Feliciana. Tagabayad iti wifi me. Isu na tiagbali nga doon yan. Tasya kung tiagbali nga katulungin. Nagimot na talaga, auntie. Kung namit no na pigsa ta wifi yo. Ay, talaga nga bastos ka niya. Tumalaw ka man ditoy. Aperdi ka tiyal daw ko.